I pozdrav ljudi! Danas ćemo da igramo Minecraft alfu verziju. Zašto? Zato da bismo otkrili da li je Herobrine prav. Verovatno ste vi svi čuli za Herobrina, znate ko je, ali ne znate, prve priče su nastale kada je jedan čovjek, ne znam mu ime, u Minecraft alfa verziji 1.0, to je 1.10.16 pronašao sliku, to je uspio da slika Herobrina. I evo, ja sam nekako nabavio alfa verziju pa da se uverimo. Evo vidite, ja sam već igrao neke svetove, ali sad ćemo da vidimo gdje sam stao. A nećemo ovdje, tu sam već. Evo, napravit ćemo totalno novi svet. Da vidimo, sve ću da pobrišem. Ne, jezi govna. Izvinjavam se zbog ovog. Evo, pravimo novi svet. I navodno kaže da je Herobrine došao zato što mu je lagao kompjuter pa je mora staviti na tajni. Ajde, baš će da vidimo. Evo, baš će da stavimo na tajni. Difficulty ću staviti hard. Short, tajni. Ajde, baš će da vidimo, znači ujedno će ovo biti i prva epizoda prešinjavanja, a usput ćemo i da tražimo Herobrina. Probat ću da skupim malo drva, vjerojatno ćemo negdje u pećini neko živjeti. Vjerojatno će možda biti više epizoda, pošto ne vjerujem da Herobrine će nam se pojaviti u prvoj. Šanse nisu velike. Sad će da otkrijemo misteriju. Je li Herobrine lažan ili je samo iluzija? Ili je živ? Ne zna se. Inače, ostavit ću link sajta gdje sam ja pročitao sve to Herobrinu pa da možete vi pročitati. Evo, interesantno. Ima veze sa noćom bratu. Inače, Herobrine je dobio ime po švedskom Swedish mineru koji se zove Herobrine, po švedskoj valjda ili švajcarskoj, ne znam. Dobio je ime Herobrine, u stvari on zove Herobrine. I neki su lupili da je to brat od Noća. I eto, po tome je dobio ime Herobrine. Onda ja čisto sumnjam da Herobrine postoji bez modova. Ali ajde, baš da se uverimo. Idi tamo da možemo napraviti kućicu. Samo da promijenim kontrole pošto tek sam instalirao. Pogledaj obrat. Mogu i sad da mijenjam. Ovo je alfa verzija, znači dosta stvari je ovdje po meni bolje od ovih novih verzija. Jeste da fali šta, ali meni je zbog nekih stvari jedna od omiljenih verzija. Ćemo trebati prvo kamenja malo. Vjerojatno ćemo tu ići dole. Ja provjerim da nije Herobrine, ali ne znam. Bojim ga se. Znam da zvuči smiješno, ali čekaj da zatvorimo ovdje ovo. Tu da napravim na vrata. Tako. Jedna vratica. Tu da istavim. Mogu i ovako da istavim. Neka ostavit ću ovako. Kao što vidite, u ovoj alfa verziji po meni ova cobblestone je mnogo lepši. Ne znam za vas, a meni se sviđa. Ne znam zašto. Tu vam napravo zidom cobblestone kad ga već koristim. Da, inače u alfa verziji, ako vidite, nemamo food bar. Znači nemamo glad.
ali zato kad nas napadnu tutovišti, kad izgubimo health, moramo jesti. A bilo bi poželjno da ja nađe ugalj. A evo ga odmah. Treba sam ga ranije spomenuti. Pošto treba će nam za baklje. Če da vidimo što ima dole. Izgleda dole ima samo ugalj. Sad nisam siguran tačno da li ima ovdje u alfa verziji još nešto sem uglja. Da li ima iron ili je samo ugalj. To ću morat vidjeti. Morat ću otići naprijed da im daje Herobrine. Ne znam zašto, ali svaki put moram izaći naprijed da im. Kažu da je u magli jebem ti uplašim na drvo. Krave. Da, još jedna stvar oko alfe što mi se sviđa jeste, ako vidite krave, vidite imaju sise ovdje, ovako imate lepše određene sise. I ove rogove što imaju lepe rogiće. Stani, vidite kako imaju lepe rogove. Po meni je to mnogo lepše nego ovima. Tu su im, kako bi rekao, odsekli. No, dobro da se mi vratimo našoj kućici. Naprija neke baklje i sad ću da tu postavim lepo. I ću napolje bi mogao da stavim kolijom. Pošto imaju manji odsjaj nego u 1.7 i ranijim verzijama. A po meni je alfa jedan od najboljih. Što možda je rekao. Jedno svinje sam ih ubio, moramo biti svinje, treba će mi hrane, pošto ima skeletona. I... Pigi, dođi Pigi da te zakoljem. Crko. Tu tamo ima lepo pesak, treba će mi za staklo. Namjerno igram na tajni zato što rekao sam da onda se Herobrine pojavljuje, mada vidjet ćemo. Ja bi se radovao kad bi mi izašao, vjerovatno bi se odmah i usro i izašao iz igrice. Ali ne znam. Kokoš crkne. Što je ovca. I da, tu kad udarimo ovcu odmah nam da vunu, ne trebaju nam makaze. Makaze. Oh fuck brate, kako me gurno. Idemo kući da se ne bi izgubio pošto sve tajni. To ne volim tajni, ali ajde. Znači ova će biti prva epizoda, znači dok ne padne mrak. Sad kad ovdje pada mrak ne znam. Znam kad pada u 1.7 verzijama. Jebote, gdje mi je kuća? A tu je. Kokoš, moramo vidjeti kokoš. Za kokoš ja mislim da dobijem samo perje u alfi, ali nisam siguran. Te mi kao vidim da napravim pečnicu. Uglavnom recepti se nisu ni menjali. Jedino što nema kreveta i nema ostalih stvari. Ono imate crafting table, furnace, chest i ono osnovno. Sem kreveta, da. Krevet nema. I šta još mogu tu da malo napravim neki prolaz ovdje. Ne znam ja šta. Vjerojatno tu pravi neki zamak, nešto. Pošto nema tu u alfi mnogo što da se radi. Ne pržno meso. I onda još ja malo kopat
Samo trebaš drva. Ne vjerujem da će Herobrine da se pojavi u prvoj epizodi, vjerojatno tamo kasnije. Ali sigurno ako se ne pojavi onda znači da je misterija. I da ga nije bilo nikada u Minecraftu. Pošto ako vidite u levom uglu piše Minecraft Alpha verzija 1.0.16. Ali da su modovi, ne znam kako bi mogu baciti modove u alfu, pošto nisu ni bili za nju. Valjda. Siguran sam. Sam malo nešto promukao. A mada igrao sam ja i sa Herobrine modom. Boga mi, usro sam se. I ima stepenice, nisam znao da ima stepenice. O, baš ekstra. Šta bismo mogli napraviti? Mogli bismo još malo drva, mora napraviti sekire i to. Alate. Sekiru. Krampon. O, evo pada mrak. Znači idem tu po ovo drvo i vjerojatno će se tu i završiti epizoda. Pošto Herobrine još nismo našli. A pošto igram na hard ne bi da me zombi uvate. Pošto jebački su. Maješ to i jebeni skeletori. Mrzim. Ubiju me s 3 strele. Ću tu napraviti jednu sobu i ja mislim da je to što se tiče prve epizode. Drugu epizodu možete očekivati vrlo brzo. I vjerovatno će biti to. Druga epizoda vjerovatno ćemo graditi kuću napolje ili nešto tako. Evo pa ovaj mrak. Ne bi ni da izlazim napolju, pošto je sve na tajni. Sam gledao da nema negdje Herobrina. Nema. I ljudi, to je to. Ako hoćete da vidite Herobrina, slobodno lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal. Tek sam počeo, je moj prvi video i veoma bi bio zahvalan. I vidimo se u drugoj epizodi.